sabi ko sa ay mas kano kemudian kan dengan membuat kaso info fakta yang tua. Dia tua rumah tu marof oleh lagi dengan pelok fakta. Warnai sama noi sama tu tahu dah dia boleh tahu fio. Fakta yang ada tahu fio sama dia masuk dalam mai. Ai masuk ai dengan dua. Dia fakta noi noi dia fio orang file dia asu. Fio mai longan dia salainan fakta noi matu lagi boleh. Dia maksud matu mai fakta lagi memang dia doa. Ai matu fakta yang foto orang ile dei po matu haro noi mau fai mai e una matu fai mai fa no o matu per ona ina fa mafu fana ko le mai la fio io matu taro le fa o le to fa ta smayo o a lo fa ma le matu fa ko ai mai so to sa ni mo matu so ma fa o le to so so mai ni ya to to me o matu so lo na o matu fa kai le to ma le na ta wa na la fio wi mana tu di ngom malu Yesu lo mantu ti lo mantu fa o ne se yo fa pa ora amen amen lo tengo super tengo mia sta como dia stalo mata ko ye ko ya na ko ya ku sta yo fula ya se te kuja bisa ku kala ka mai ni kwa ya lo fa ka